No, Kokborok is not second language. Kokborok is also recognized language as Bengali. So it should be equally treated as part of Bengali. And you know, if you have TPH, you have to appear TPH. Kokborok is essential. Kokborok one subject. Now also they have introduced again. Kokborok Bengali is desirable. Those who know Kokborok and Bengali, they will give him preference for equivalent group F, group B, and any other TPH. So it is a must, because if you want to go to the grassroots level, you should know the Kokborok. Otherwise, how will you come to know? So Gurundawari, Sanmung, Soilenka, Kanchanpur, Kshetrai, they do not know even Bengali. So Kokborok is recognized from 1971, 19 January. Long back. So we want that this Kokborok should be written in Roman history, because people wanted in Roman history more easy to write. You can type, you can send message, you can send text, you can send email, but Bengali is very difficult. So this year we wanted that Kokborok should be included in CBSE, TBSE, and should be given the chance to read and write in Roman history in university. So we have up to amend. We have only during my tenure as a member in TPSC, we have recruited 18 Kokborok lecturer, now common course and one Kokborok lecturer. So this should be taken into account. Moreover, village. MDG South, among the women central member, ex-TCS officer. Hilal of the Burma, Borok, Nijosotomo,
दंगै जों बिदु बाय अनेक कक सालायगा এবং प्रॉब्लम जों जेता 7.2 रोमानी ओ पॉइंट नो निजी बिनि आउटआव जेता दं आबो बनिजि गसिजाक आं खायनाय এবং आंनि आउटनि बायरे हिखाय ब अक्रा रनो रहनाय सीएम नि आरो रहनाय এবং चीफ सेक्रेटारि आरो रहनाय এবং सबसे साका बतैसा DWS नि पतन रहनाय तैनि सबसे प्रॉब्लम सबतिनि हाव सबसे तैनि प्रॉब्लम सुदु दुर्गा चमनि ब्लगया सारा त्रिपुरा राज्यनि ब्लगनो सबसे तैनि प्रॉब्लम जों दै बायनि जुद्ध खालायदों आरो दै सारा बरफ बासि मेया बन बागै जों बार बन साका आबन बागै व्यवस्था खायनाय आरो गोबां प्रॉब्लम जों सबसे जों रमानि कक बरफ भाषा नतीजा जों सालायका कक बरफ भाषा नॉर्थ ईस्ट जरा जरा दंनाय जेमन मिजोराम मणिपुर नागालैंड आसाम जत्त जागावनो निजिनि कक बाय कक सालायो एवं कक बाय सैमानो पेपार बसियो कक बरफ बायनो बं निजिनि भाषा बायनो किन्तु चिनोरो जों तावबो अधिकार माया ओ अधिकारनि बागै जों काहामखाय साका आरो स्कूल छाड़ा तो शिक्षा माया चिनि स्कूल नो काहामखाय चालुनान बागै एवं स्कूल जेखाने दङ निनि आउटआव दङ आरो गोबां प्रॉब्लम दङ दैनि प्रॉब्लम दङ लामानि प्रॉब्लम दङ थांमायां दङ এই সমস্ত प्रॉब्लम जों सब कुछ जों कक सालायका आबन पारे बनिजि जों कक हामबाय